Ja sam davno odlučio da snimim ovaj video, ali danas sam čitav dan razmišljao kako da ga snimim, da li uopšte da ga snimam. Ali eto, pokrenuli smo, dakle, ja i moji prijatelji smo pokrenuli ovaj kanal koji se, su skraćenica EDPJ, odnosno u prijevodu Dogme, predanja i jeresi. Dakle, govorit ćemo danas o Vaskrsu, tako da one koji nemaju nikakvu volju ni želju da pričaju, slušaju o Vaskrsu ili o hrišćanstvu ili o bilo čemu, mogu da isključe ovaj video i da odu da gledaju nešto drugo. Također oni koji se ne interesuju za hrišćanstvo, odnosno direktno za pravoslavlje, o čemu ću ja da govorim danas, isto također mogu da se isključi. Za ove koji su ostali, nadam se da je iko ostao, govorit ćemo, kao što sam rekao, o Vaskrsu i o tome kad se slavi i tačnom datumu kada je Isus Vaskrsao, da znamo. I onda otvorimo, dakle, Sveto pismo, treća knjiga Mojsijeva, 23. poglavlje, 5. stih, kaže 14. dana prvoga mjeseca uveče, Pasha je Gospodnja. Sljedeći stih kaže, a 15. dana istoga mjeseca praznik je presnih hljebova Gospodu. 7 dana jedite hljebove presnije. Dakle, vidimo da je tačno zavedeno kad je šta i kako je šta. Dakle, vidimo 14. je Pasha, 15. već kreće tih praznik beskvasnih hljebova koji traje 7 dana. U Jerusalimu je postojao obred koji se vršio za ovih 7 dana i za Pashu i za sve, pošto hrama više nema, ti obred se više i ne izvršavaju, tako da to sad nije ni bitno toliko da pričamo. U sklopu ovih praznika postoji, odnosno u sklopu ovih 7 dana, postoji još jedan praznik o kojem govori, recimo, četvrta knjiga Mojsijeva, 28. glava, 26. stih. I na dan prvina, kad prinesete nov dar Gospodu poslije svojih nedelja, da imate sabor svijetni i nemam posao ropski da ne radite. Dakle, imamo tu, spominje se neki dan prvina. Kada je taj dan prvina? Taj dan prvina je u nedelju, našu nedelju, kada se donosi snop prvina od žetve, odnosno to je pšenica ili ječam, nisam siguran koja je prva kultura koja daje svoje plodove. To se skupi i donosi se svešteniku. Također postoji jedan obred koji više ne postoji jer nema hrama i nema gdje da se to izvrši. I sad, kakve sad sve ovo veze ima uopšte sa Vaskrsom? Mislim, meni je malo čudno. To ima veze zato što je Isus stradao na Pashu. I to se u narodu zove Veliki petak. Zašto veliki, ne znam, ni ja. Ko je to tako ustanovio, ne znam. Ali na taj dan su te takozvane Isusove muke se doživljavale, gdje je on bičevan, gdje je zlostavljan i na kraju tog dana je i razapet. I sad, kako to potvrđujemo? Evo recimo, dakle, Matej kaže 26. glava 18 stih. A on reče, idite u grad k tome i tome i kažete, učitelj kaže, vrijeme je moje blizu, u tebe da učinim Pashu s učenicima svojim. O čemu se ovdje radi? Dakle, tu se radi o Pashi koju učenici njegovi pripremaju za Isusa, koji će se desiti kod određenog čovjeka, čak to u Svetom pismu nije ni zavedeno. I tu se dešava, dakle, ta posljednja večera koju Isus ima sa svojim učenicima, i to nije tajna večera, to je posljednja večera. Poslije toga, znamo što ide izdaja sama Isusa Hrista, i evo recimo šta kaže Matej 26. glava 31. stih. Kaže, tada reče im Isus, svi će se vi sablazniti o mene ovu noć, jer u pismu stoji, udarit ću pastira i ovce od stada razbježat će se. Sljedeći stih kaže, a po vaskrsenju svom ja idem pred vama u Galileju. Dakle, on ima sve već najavljuje kad će biti, šta će biti. Matej 27. glava 1. stih govori, a kad bi jutro učinši vijeće svi glavari, sveštenički i starešine narodni za Isusa da ga pogubi. To se dakle dešava
na Pashu znamo da je Juda izdao Isusa maltene u toku te večeri, odnosno u toku te pashalne večeri. I poslije toga ide, dakle, razapinjanje Isusa i njegovo vaskrsavanje u nedelju, na praznik prvina. Zbog toga su, tako reći za hrišćane, te prvine i značajne, jer je na taj dan Isus Hrist vaskrsao. Evo da smo u tome govori, 24. glava, prvi stih kaže, a u prvi dan nedeljni dođoš je vrlo rano na grob i donesoše mirisa što pripraviš i neke druge žene s njima. I tada dolazi Marija, vidi nekog čovjeka, ne vjeruje to Isus i to se sve izdešava. Što se već izdešava? Dakle, Isus ide svojim učenicima da ga vide, da im ostavi tu neku posljednju poruku prije svog odlaska. I evo kako to grafički izgleda. Dakle, 14. dana Pasha je Gospodnja, 15. dana praznik presnih hljebova, s tim što je Pasha i 15. dan. Dakle, to zavisi od toga gdje živite. Recimo, danas je u Jerusalimu, odnosno u Izraelu, Pasha i ovaj praznik presnih hljebova traje 7 dana, a u dijaspori 8. Sad to nisu uopšte bitne stvari, a 17. dana je praznik prvina. Dakle, 15. dana, na prvi dan praznik hljebova, odnosno na Pashu, Isus Hrist je stradao, a 17. na praznik prvina je vaskrsao. I vidimo tu do 21. dana kada je zadnji dan presnih hljebova. Ove godine, dakle 2015. godine, Pasha je bila u aprilu, tačnije 3. aprila. Možda vam je čudno malo 14. i 15. dan prvog mjeseca. To je iz prostog razloga što u Svetom pismu postoji ustanova koja se kaže kako se određuju dani, mjeseci, vrijeme, uopšte kako se određuje. Tako po Božjem predanju se dani broje, dakle, odnosno mjeseci imaju 28, 29 ili 30 dana. Rijetko imaju 30, ali nikad nemaju 31 dan. Tako jevrijska godina ima 12, a nekad je 13 mjeseci. Sve tako ne znači to po našem kalendaru, dakle 14. aprila je Pasha. Ne, to ne postoji. Jer ne možemo da ravnamo naš kalendar koji nema nikakve veze sa Gospodnjim predanjem, ni sa čim, ni sa računanjem vremena. To su ljudi napravili. 3. aprila, evo da izdvojimo, dakle, tu sedmicu čitavu. Od 3. do 10. aprila je bila Pasha, odnosno taj čita praznik presnih hljebova. Kao što vidimo na sljedećoj slici, dakle, Pasha, sjećate da je bilo 14. dana uveče. Dakle, tipa ovaj put je u četvrtak uveče je Pasha, s tim što je Pasha i prvi dan, rekli smo, presnih hljebova, a zadnji dan je 10. aprila, zadnji dan presnih hljebova ili beskvasnih hljebova. A prvine su, dakle, 5. aprila 2015. godine bile. Po tome, ako znamo da je Pasha 3. aprila, to je dan kada je Isus Hrist postradao, velike muke i sve to, onda je 5. aprila na praznik prvina Vaskrs. Po Svetom pismu. Tada je Isus Hrist vaskrsao. Pravoslavci, skupina vjernika koju ja pripadam, su Vaskrs slavili 12. aprila. Kao što imamo na ovoj šematici, odnosno na ovom prikazu, 12. april je apsolutno van praznika presnih hljebova u koji mora da spada, jer jednostavno Isus Hrist je stradao kada je Pasha, kada je bila praznik Pashe, a vaskrsao na praznik prvina. I to nije nikome problem. Ali problem je da, evo, recimo 2015. godine Vaskrs je kod pravoslavaca slavljen na pogrešan datum, 2014. godine također.
za 2013. godinu više se ne sjećam kada je slavljeno, ali znam za ove 2 godine da je skroz promašen dan kada je Isus Hrist vaskrsao. Zbog čega ovo pravoslavna crkva radi, ja ne znam, ali ovo nema veze sa Svetim pismom, niti sa hrišćanstvom, niti sa pravoslavljem. Tako da bih zamolio sve vas koji ovo gledate, koji ste ostali da sagledate ovaj video, uzmite i pročitajte sve ovo što sam ja ću vam navesti i sve linkove i sve gdje šta, i evo na videu sam postavio. Pogledajte, sami vidite o čemu se tu radi. Mislim da bi pravoslavna crkva trebala da da neke odgovore.